Boyha, manmi jiyon taram dahar re mimit gotang okto hijua sanama e bohil idia. Menkan mone katek kate taram huyama. Amak tiar kami do rihit ge doho kak me. Amak okto hijuk gea. Amem tiar dareyak gea. Dharti ot chet ka bang somana. Onka ge manmi jiyon dahar ho bang somana. Tiricho kharang nyamoa, tiricho darang nyamoa. Ar onka kate ge marang set chalak huyama. Horak duk nyelte alom reuskeu'a cedak se amak taram dahar reho palek tanggi akat ge menai. Manmi jiyon renang mukhum ghat do mittang geya khali dahar ge alag tabona. Napai dahar te taram sanaet mekhan napai korom huyama tobe ana amak taram dahar suluk sogore aguya. Gujug ar gogoj do marang factor do bang kana. Suluk nirai te jiyon khandao ge gunan kami do. Jokhon jahan jinis tahen khan onar na enem bang bon bujheu dareya'a ad len khan onar na chet enem tahe kana un jokhon bon bujheu nyama. Ayo baba tahen rege ayo baba sohag dular joton jogaw renak daw ad len khan kin hor ren ayo baba nyelte mone raga. Boyha jiyon rena adi sari katha. Amak jiyon re un ghadi chet ho bang bodolo'a tin ghadi am bam bodolok kan. Kukmu judim saria kukmu te jasti okto alom khemawa cedak se kukmu tege judi amak daman oktom polom gidia enkhan kukmu sari hocoy lagit okto bam nyama. APJ Abdul Kalam e mena kata kukmu do ona do bang kana jaha am japit katem nyela. Kukmu do ona kana jaha katir amak me re japit ke bang hijuk tama. Am tiso alom asoa je amak kukmu army hor sari hocoy tama cedak se army horak do alag te kukmu mena antaya. Amak kukmu purau lagi to am te amak japit ke otang huyuk tama. Amang kukmu bang sari lagi okoy ha alom dosia cedak se hor dos marang re amak dos bichir kate nyel me ar sari bichir ge am marang set e laha etimia. Bichir re mone sing mone nyude bichir huina ona do marang katha do bang kana. Cedak se mone sing mone nyude bichir kate ho judi bichir bam topak dareya'a se oka siddhanto re bam hej dareya'a tahle kan ona bichir ho miche geya. Onate amak chet kukmu mena'a se chet kukmu tahe kana se tinak kan kukmu tahe kana ona hisab do marang katha do bang kana. Kukmu sari len rege hisab dohoy me. Boyha amang doha boha kukmu do amang mone khonak chapat gidi kak me. Niput item rohoy len re niput jobele dom nyama. Onate amak kukmu purau lagi amak niput kukmu itege rohoy lakti kan tama. Okoy cho adi sari katha ge mena kata mone re hidik doho kate dular epem do pap kana. Onate hidik doho kate kukmu purau rena alom rikeya cedak se hidik kukmu am then pap lekay kamiya. Ar pap perej mone jiwite sagun kami do bang purono'a ar ona kukmu do atrar ge tahena. Mujhe re niye katha memen sanañ kana kukmu purau lagit amak kukmu niput tiar me. Amang tiar kami do rihit dohoy me. Amak kukmu purau lagit amak me re japit otang gidi me ar udgar dak te tupon me. Amak un ghadi chet ho bang bodolo'a tin ghadi am bam bodolok kan manmi nyelte am ho bodolok me. Amak niput kukmu ar kurumutu ge am jitkar trophy chalama amem jitkerok geya. Ar amem jitkar len khan inya ho jitkar ma enkhan boyha tehiñ do inke ge ar noa motivational quotes chel kam bujheu keda comment kate men me. Videom kusi akat khan metang like kate amren jotaw gate ko share toraw ko me. Ar channel re judi nawam hej akan khan subscribe kate ge chalak me. Arem subscribe akat khan adi adi sarhaw la chalak ge inya lokho do suluk gate sagai jiyon ge lakti do napai pante nyam me napai kami hora. Ar holang nyapa ma dosar video re amak taram dahar sagun kok ma. Johar.